Misil sa watangan, misil may botodan, o matitura ko si sa aklaw, lendiwan tu helmong ebe, lendiakangal, elmo wa ay your kahal. Ringalarngul haungilwik en del dimo ewek klen adang emisir ran ngarnge yarungildir yang mutmut magikay del dio kiwalel. O matitura ko si sa aklaw, lendiwan tu helmong ebe, lendia kangal, kalmo wa ay your kahal. Adang, ringalarngul, au ngilwik endel di mo ewek klen. Adang emisir o matitura ko si sa aklaw, hendiwan tu helmong eme, lendia kangal, telmoa ay your kahal. Adang, ringalarngul, au ngilwik endel di mo ewek klen. Adang emisir ran or mga raw tire diul langgaw maktyo tagang o matitura ko si sa aklaw, hindi want to helmong ebe, lendia kangal, kalmoa ay your kahal. Adang, ringalarngul, au ngilwik endel di mo ewek klen. Adang emisir o matitura ko si sa aklaw, hendiwan tu elmong ebe, lendia kangal, kalmoa ay your kahal. Adang, ringalarngul, au ngilwik endel di mo ewek klen. Adang eta uma